ناخد ببيق وهرتنا شب رويدا وتشتاقوا خد على الأرض وآسمانا تشكريا لآيات لقوم يتقون. قومك يقول بغاز التقوية الله تعالى بك أو يقول التقوية الله تعالى بكن جوانا درس عبرتنا. يعني كي ويج أسر ربي عالمي تشتاقوا خد على الأرض وآسمانا دا خلقان ديا كي وي درس عبرت شخولا شي بكري قومك يقول تقوية بك تقوية چيا قالي تماشوانا تشتاقوا خد تعالى أمر كريا قوتي بكا بكا وتشتاقوا قوتي نكا نكا أمر فرماني وي قهلي بكن. अब की जान आयत वो सूरत यूनिस आयता 56 नहायत सूरत तकासुर आयता 8 सूरत तकासुर आयता 8 वबे आलम दबे सुम्मा लतुसअलुन यौमئذ عن النعيم पेशतरा محقق دويرو शेदा उने जवान नेमता वनबर परसियार करन يعني रोजा क़यामत अबका नेमते गुल दुनिया मलव करना أمي سؤالا وان جوا بكن كا أب نعمتا قو مداي ود حلالي دا دجهي ويدا بالرزايا الله دا والشغلان آن شغلان والشكري وان نعمتا وكر آن ونكر ونان كوريا نعمتا كر آن والشكري نعمتا كر ناقو أب نعمت بلاش نينن ياو نهاون چند شركتك كده تشغلن لوي شركتي عربي شركتي هنا ونبيد چنوتين یا مخانه شرکت هیا فراغ شرکت هنا اونته د خوانه دخون و جه خوانه دخون قاویشه و رنزه و هنا اون رادزن اشتره بيجم حمامك سر شوكا و هيا اونته دا سر خود شون چکه خود جلی خود پاقشت کن جل شوک و فراغ شوکه و هنا و قالك تشتد و شرکت دا قوون دجهي ويدا نشغلين خودي شركتي ويش ورا قبول بكي آنا خودي شركتي قبولناكي قلت يا أب عرباها أب قميوناها أب قبتشاها أب بيتشي والحاصل أب دولميشي بيقابها فلان عيشي ونه بي بكن قلت بي ولا زي بإذنا خودي شركتي أزي ويش بيقابي وي عربي لي صوار ببم وهرمش خولا نابا باجر أزي بي قزماغي تورا بابيشم يعني أزي بي إيما ولاتي خوا مال سركي وزي هرم تا او عربا شركتي او تخسي تند جهوه الشغلان قو خدي شركتي بتبحثي ويتش تبكي ويتا جزانكي ويتا جعيش نابشي ويتا فابريقا خو الشركتا خو درنيخي بلي اي ربي عالمي يجي ابقى نعمة دانما شعب دايما دست دايما قه دايما زمان دب بهبل قوت عاقل خورتاني ابانا ابقى نعمة دانما دبيقوان فان نعمتا دجهي ويدا بشغلين شكري وي بكن هر نعمتك شكري وي چيا قلت درزايا الله دا جل جلاله تبشغليني الله تعالى بيتشلو اذن الدستور بيدايا قلت درزايا ويدا تشغلان هنجي تشكري ويكر لي قلت درزايا خديدة تناي شغليني شقا تبدا بيقو بيا ربي شكر اشتري جيبي او شكرنا يا حسيبي اي ابي انترنت جي نعمتك خذي تعالى يا تبي نعمتا خذي تعالى قلت تقنجي وباشي ورزايا خذي دا ود بلاكرن وخدمتا اسلامي دا تبكار بيني تبي شغليني تشكري في انترنت في نعمتي تانيجه لي قلت في انترنت خذ حراميه ودقنا هذا دبي امريا رب العالمين دا تبكار بيني ابا هنگی تنان کوریا وی که روزا قیامت وی خود تعالی سوالا باشته بکی بنیم تماشوانك دبي ولا كشكام من عمليات بويا جرى دعاء بكن خود تعالى شفاء سلامتي ان شاء الله جويرجي وشقا نخوشي مسلمان على خود تعالى شفاء بشيني ان شاء الله خود تعالى وبسلامتي بكي شافي نابكي الله تعالى يا الشافي جنوط نهنا بي خود تعالى نابكا مو بوي نابي خو تعالى باكي ده دعاء بك ان شاء الله خو تعالى وشفاء بشيني ده حديث كدني ده پیغمبر عليه الصلاة والسلام ده بيجي روجا قيامتي هر عبدك حتى قو سؤالات چارت شتاجي نوي كرن او نكاري قبضة خو بابيجي جي خو نكاري بلبطي وي سؤال جي وري كرن
کا مالی خوا ji kudrê bi dest xistiya qezenc kiriya û malê xwe di kudrê de xerç kiriya. Te ew mal te ji helalî anî an te ji heramiyê anî. Te ew mal te di heramiyê de xerç kir yan te di helaliyê de te xerç kir. Wê sual ji te werî kirin. Ev yek. Ya di duwa wê Xwe Teala sualê ji te bike te xortaniya xwe te di çi de te derbas kir. Xortaniya xwe te çi de derbas kir. Tî xort bûyî, tî li ser xwe bûyî, te ev xortaniya xwe te çi de te şixulan. Gelo te di rizaya Xwedê Teala da, di xizmeta İslamê da, di îş û karê helal de te xortaniya xwe derbas kir. An te xortaniya xwe bi îçkiyê, bi qumarê, bi zinayê, bi pavyona, bi dîskota, bi pîlaja, di qehwa da û di heramiyê de te xortaniya xwe te derbas kir. Wê ev sual ji te werê kirin. Wê sual ji te werê kirin ka te emrê xwe te çi de derbas kir. 6 sal, 7 sal, 40 sal, 50 sal emir li vê dunyayê midata te ev emrê xwe te li ber çi derbas kir. Ka behs bênin dîzî filmiyê televizyona herê var dîzî filmekî tenê gu em lê guhdarî bikin 2 saet dîzî filmiya. Ana dîzî filmekî tenê gu 400 beşê wî bolumê wî lîst dibin. 400 bolum. Dika behs bêne di 2 saeta da dike çi qas? Dike 800 nêzîka 1000 saetî. 1000 saet te li ber wî dîzî filmî te derbas kir. Xwe Teala bê min 1000 saet dabû te weke 1000 quntor, 1000 deqa mi dabû te çi de xerç kir? Wala min li ber dîzî filmiyê rût û tazî û çîplaq û bênamûsî û deyyûzî û bêheyayî û bêedebiyê min derbas kir. Min elhamdülillah di mala min de televîzyon nîne. Televîzyon wextê gu hebû jî min ew qenalê dîzî filmiya hemû min avêt bûn ji televîzyonê. 3-4 qenal min hişti bûn ji bo xebera. Min dê hindayê de ew qenalê xebera jî pîreka got xebelana dibêjî ha heta bêdê rût û taziya. Paqê wê hemû li dervene. Têl xebelera mêzînê dîsel wê pîreka rût û tazî min dê hindayê de çê nabe. Min televîzyon bi timamî min betal kir elhamdülillah. El televizyonê temaşe nakim. Ez ê çiman zamanê xwe li ber wa derbas kir. Xwe Teala ev zaman daye min gwazûlû derbas kirin. Weke niha ti birêkê dikeve yan tî malê tu quntora ji xwe re li telefona xwe bar dike 1000 deqa, 500 deqa, 750 deqa quntorê te hene, deqê te hene. Ya te hema ha niha dikarê vekê telefona xwe yekî bigere veka û neşteqile. Dêne wir heta 3-4 saeta mêne ava 3 deqa, 3 saet, 4 saet deqê te wilo şewtî. Tu pê neşteqilî û wilo çûn. Telefona te ma vekirî tu pê neşteqilî. Yan te xeber da kelebajî civata pûç û beredayî te xeber da. Sibayî dî îşekî te çêbû acîl divê got bakê hineka deqe nemane, quntor nemane tê çawakê a tê mênî wilo. Xwe Teala ev emrê got daye ma daye got em di xizmeta wî de û di rizaya wî de bişixulênin. Ne daye got em li ber dîzî filmiya û rût û tazî û çepal û bêheya û bênamûs û deyyûza em derbas bikin.